Assalamu alaikum hurmatly arkadaşlar, hurmatly Çağrılma Kez kanalının görüşçülері, salamatlar. Bugün biz Bishkek şahrındagı Riomo Una bazarındabız. Bugün 21 fevral 2021 yıl. Bugün жол жиегинде машина тартмакчыбыз. Мына ушул унадан тартсак. Жигули 07 унасы 2008 жылкы. Gaz benzin. Bası 120 ming so'm ekan. Basını turib turadi. Assalomu alaykum aka. Boshdan bas qancha bo'ladi bo'lishi? Bo'lishi 100 ga berem. 100 ga berasiz-da? Probega qancha deyman? 97 ming deymi? 97 ming kilometr yuribdi. 100 ming so'mga beradigan bo'lishi. Ichki so'ndori da yaxshi. Bu yerde Nexia unası var ekan. Telefon nomer 0508 05 51 90 deydi. Oplata 20 ming so'm deydi. Bu нужный оператор deydi. Bu boshqa nomer ekan. Nasıl vaq nomerda tartib qo'ydi mashinani. Tartib qo'ydi. Bu yerda sotiladigan unalarga tatamiz жол жиегиндеги. Oq tusdagi Mitsubishi unasi var ekan. Mitsubishi Legnum deydi. 98 yılkı avtomat объем 2.5. Расход 10-12. Bası $2300 ekan. Telefon nomer 0777 15 17 15. Artdan da atıp koydum. Toyota Avensis unası. $2002 mekanik объем 1.8, расход 7.8, benzin, bası $4000. Telefon nomer 0709 87 38 87. Una endi una 89 yıl ekan. Srochda sotiladi deydi. Bası 65 ming so'm. Telefon nomeri 0703 50 45 53. Mazda unası. Mazda 323 94 yılkı. Объем 1.6. Расход 7.8. Bası 100 ming so'm. Telefon nomeri 0709 20 60 90. Assalomu alaykum aka. Bası qancha bo'ladi bo'lishi? 90 verasiz da. Probega qancha deymi? Probega 338. Probega 338 ming kilometr yuribdi. Mercedes-Benz unası. Assalomu alaykum aka. Bası qancha bo'ladi bo'lishi? 55 bo'ladi. 55. Dizel 2 kub yaxshi bo'ladi. Dizel 2 kub ekan. Havalı yaxshi. Telefon nomeri 92 yıl ekan. Telefon nomeri 0700 39 73 39. Altından da atıp koydu. Kızıl tuttuğu Toyota unası. Bası 100 ming so'm ekan.
1.6 объем. Telefon numara 0702 17 71 55. Bu da Mazda unası kızıl түсті. Mazda Kronos 92 жылғы объем 2 расход 910 95 000 сом екен. Телефон номері 0707 49 69 84. Или меня или алматыға да болады екен. Жол жиегіндегі жалаң арзан уналар. Volkswagen Golf унасы бар екен бұл жерде. Volkswagen Golf 3 94 жылғы пробег 208 000 км жүрген, объем 1.8, расход 7.8, бағасы 135 000 сом екен. Гидравлика, телефон номері 0505 24 25 80. Ассалаумағалейкум әке. Бағасы қанша болады болушы? 130'ға беремін. 130'ға бересіз, ja? Срочно. Пробеги 200 000 км жүріп тұр. 208 000. 130'ға береді екен. 5 000 өтті. Audi 100 унасы. Audi 80 dedi. Штрафы жоқ. Механик. Жылы 83 жылғы объем 1.8. Телефон номері 0707 31 59 93. Портнада да атпайды. Машина сіздікі? Volkswagen Passat унасы. жылғы объем моно дейді. Расход объем 1.8 екен. Телефон номері 0708 74 09 96. Бағасы 130 000 сом екен. 130 000 сом. Машиналарды қар басып қалғандығына байланысты жақсы көрінбей қалды. Volkswagen Passat унасы абалы жақсы екен. жылғы механик, объем 1.8, моно, басы 140 000 сом екен. Телефон номерін жазбап тұр, өшіріп қойып тұр. Matiz Devo унасы. Қызыл түсті. Matiz 2. Пробег 125 000 км жүрген. Жылы 2006 жылғы автомат. Объем 0.8. Базы 160 000 сом. Телефон номер 0702 43 43 97. Ассалаумағалейкум әке. Машина қанша болады болушы? 140 000 сом. Пробег 126 000 км. Автомат екен. Ассалаумағалейкум. Машинаның бағасы қанша болады болушы? 80. 80 сұратасыздар ба? 70'ге беремін. Bu машинаның маркасы қандай? Ha? Машинаның маркасы. Қолымда жақсы ма? Жоқ, маркасы қандай машинаның? Ha. Mazda 626. Mazda 626. Жылы қанша жылғы? 1800. Ha? 1985 gод. 95 жылғы? 85 85. 85 жылғы машина. Хабар. Не дейсіз? Хабар. Ha? О, каналға тартамыз, YouTube'ға. Жарнама кейді деген каналға. 85 жылғы машина Mazda 626. Объем 2.
Volkswagen Passat unası. Passat B3 91 yıl Alben 18 mono. Bası 120 bin so'm ekan. Assalomu alaykum, mashina sizlarga? Bayağı men